එම ෆුරතම වාහක දක්කානී මුහම්මද් නාහිල් නසීර්. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mifada matiri nasibega lehtekan hitangarani defadeen ne faraten man abadu hamda shukr kurani Muhammad man nabiyang ada salawat taka salam mahabbat rikamat ga duata fafashun kurani Divarajyege Gawami University ge izzatri bene insaf lob krova insaf fandiyaro adi mubarak ke meha bayarin algon ke fada kiyawa kudin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade shakke waswahe negotga algon menge lemberikam ge bagicha mewani bokifraal alin zinettirwef algon mehmi dannawani kudakude nendawan zamanusure algon menge mamma men kiyawlon bantaka hibbar nota josh ala kurmattaka zamanusure algon menge tere kiyawlon kaya farissa ad me getro rawaru marwegen ege ottakom feli lemberikam ge hiyawahe ge dastakom med algon medani hiyalibemu ehenkamo min komme bayobes hagigatga riitiwegenda waragina sababtaken hure egotu leme furihama munge amis ege wara gina sababtake kuloyen ve egotu med algon balaleni ekankamuge macca adu med algon insaf kuran hamajefa mawluwaki leme riitiwani me mawluge macca emme furutama algon me balalenge beje leme riitiwegenda emme magando es sababaki ege wazan riitiwum algon me danwani hagigatga wazane heduma wazanen hedumaki hagigatga lemveriya ge ikhtiyar gonna kame namas e kiya miha fuhinwa gota nota e wazana fattage lemveriya mi ileng hedumaki wara muhim kame kam galgon deke nenga miyaki migota algon balala kam wanama josh ge lenta uga wazan wara foriya ko honna kam wanama kiya miha hitga joshen ufadigende josha algon fori ala wegende misababtaka hore leme riitwegenda wara magon sababu ega wazanen kulewegen mumaki